Pozdrav svima! Pripremili smo još jedan kratak video za vas u kojem ćete vidjeti kako da otvorite fajl u Photoshopu. Dakle, kao što ste vidjeli u koraku, potrebno je da kliknete na karticu File i potom na Open kada će vam se otvoriti prozor vašeg računara. U prozoru koji se otvorio kliknite na sliku koju želite da unesete u Photoshop i potom na Open u dnu prozora. Slika će vam se pojaviti na radnoj površini. Kao što ste također pročitali u koraku, druga opcija jeste da samo prevučete fajl u Photoshop. Kliknite na fajl koji želite levim tasterom miša i držeći ga prevucite fajl na radnu površinu. Fajl možete prevući u novi tab tako što kursor postavite pored otvorenog fajla i pustite klik. A možete prevući na već otvoreni fajl. Uneti fajl možete modifikovati. Na kraju kliknite na štikler u traci sa opcijama kako biste prihvatili fajl. To je sve što smo vam pripremili za ovaj video.